Okay. Tiwa na si waskewa. Anak ko sa kalenan. Matik interest kalba. Well, damlel di pan ki pelsinge. Damlel sirle belash ki background na. At lang si kaksa kin gat kildu singe. Ikat kain mano. Dagatin kain matayang na kimalutut mas. Yamadash magat kain wipelakan na sinmat. Dili matlala matwias kewa. Metigigat fast na may dagan sangon sungay na wiyam danin siyas. Kesa ke proy nafakat fast na met na ki program nas misingi. Lulap, pwede nga olgat kesi pray in awiyam danin siyas. Takat kain fast na met kimalutut mas aknas katagani pray. Kat pasta yetong kat moul si fan na kat siya ralapang na si Leprem, Isaac, Jacob, Paing na sin mwet sabin fakelik na finfela na phone na gan fakelik. Ke kospel singe. Kya wole na nielo siya. Uspeng mo ke kastan God. Kulo malap na siya mo God. Is your vision. Komisyong ya yurun siya matwias. Kaya naman siyale. We siya ulal. The kastom in gan fakelik ke kas ko siya yeneng Rek maganyak technology mo singe. Mayen kat mwet katika na sien na kewa. Taki oye singe kastom. Taka na yeneng nga mayen. Wekuluk singe. Welos singe. Taka ke mafos yeneng yang. Kangal mo fok mataka ke nanaklas king wal. Kain oye pespes. At kulo malap na sumugat. Kigom fakik lasr in a line gigas LEUM simle ke papal nata siya kaspital mo. Mayen rek mo tuf LEUM takain moklain siyas at in gasas na ke moral excellence LEUM. Oh God. Pakipahid singe at fakulo malap na siyo siyak tominikesam tanin siya na kewa. Maya fataka yok na siyas. Tainash. Fulenorik malasain kain kalem ke ektalan moul. Met weer in kan gasas na yun. Mayen ko makkalem bila kumbain genek payemo. Kat we fakak lem dolek la pay Jesus Christ ilwan gulo si fan na nito. Ko kumesang na sil. Akmulyo la kikalyak la tikunan dolo. In katang la mise, katang la maklub, katang la kelya. Last level ay yut room in the seats cash. Long malap kinawala, at nawala mo siya. Kine mo God, at ako na invest na magkipayasing niya. Dating sa pagkatila. Amen. Long malap kigat. Kaya hindi ka nikipayasing ngayon. Anak ko sa kalenan, uya nga, San Antonio, Texas. Kami lipan, the minister lipan,
ila kashikat ki malutut misingeo tamal shirley last pe background na attend benasin kata may 2 years ma aspen galyerola kat naklan sa babangi banang tamal lipan lumalap kastuman ikum sam mga agad bela na assume man kan share telecasta naknas kashikat yung mga kalemi ma faal pa din akkalemi chin but we got ne la fanga taka akkalemi masilu mas nakat shuang nagi malutut mising ang context and vala nagi ralan ge malutut ke secondary school nagi malutut nagi secondary ke belandawi Kevin Oingen Kay lulap tamal preskal. okay Paing kom siya naman. And we pen up kasi proilom in we kaksakin gat ke moul lash. Paing kom met na kay walas ko say. Nga alal tikin preskal tamal shirley tikini zena in paing met na kay wa lash finain ko say. Shilbe mata siya ko say. In we got belong up siya ito ka belong talaga singe ke malutut lash na ke week singe. Paing kom siya naman. Ka true kaksakin gat ke klan sa ma ikakta na siya kay siye ke kasin kol fashion na ke pelchinge in one na proilal tikine kat align klan sa pilan gat. Wen na kom matlalal fungi pinain ko sa ipe. Kat tukeni alle shu kin fakak be oi wulan gat magayna. Jesus to seek and to save the lost. Nangaki na shesh kai shi mat klan sap na kayo mat lal fungi large finain ko sa la ipsinge ma shesh na kayo church body of Christ kadin tukeni ke proilal tikin treskal na ke leadership of presidents lan ngon matal magena kat tekan sumni ken Jerusalem archbishop ne ke nangon matali rus ka rang aki spell singen pain kom ke ngon lan ga inakay kat kai sie ke kat for first year sano takalan lemo focal point na kayo wala siya patakalan lemo kadina ko la na melutu singe taka alya kalimi akay kat penage nanak singe kulo kaksakin gat ke moul large ke pelche ligesta kan taka pe ako in long gas moul lal ke pelchinge ino na pel na kayo mo wangin ito lash wangin ko lash mana kayo wangin kat proigun to in fact ke ritmo akolan kat ngon matang magin aro feel pain kom show naman sabi pangai Kahs foto to nakalin ko me show num ke pelchinge ko mat na kayo wala finain ko sa ke pelchinge ako si ta pe evin kom kasagat kom like ya share ya pe telecast silashne kada tatari kom pel porong tatari casting call tatcom if it was lang si cash man na gay plan sang ma ustom pe na ge ipsingan in cash tigin treskal ngamoy pangefak foto to nakalin mat nake walarsh ako na nage telecast lash ngaflo ko not ko nakfon nila announcement lash ke casting call nakat fast na met lumalap kom mute go ay mo kamala man wala taw lipanin kain leksinik na baklo malap na siwos ana ko sa kalinan nga vlogin wala los ke plan belje august lenje fashion na gelenya ngai kan si met manasin mano arlena ngai ngan kin langa masekin mo aswe to blessing an leksin anan gala pagka dapat mo laktok ni nakakaksakin gat ke nakalemi ke delegas me da mga askeo siya mataka na si kinga masya pa kadadakla masya na sitan angan si mga ki aleleksin naan ka
Nara la nga phone kapun ka kalme bakdin ka ma ashuruk ngalan kaksagin gat orek magun in gain kashakat. An bain goes ma dago ki pelsinge bain gasta wikat sakluk bangen raja matakahan nangan kinga nuksi aglen la tamul sirle la sangan kain usela len yorek we pe pain goes ngan mula tamul liban in fact Kulo malap na siwas na kaywa might ma kashakat click like share masima malang siya kalamin kalima ba ashpena foseklan may tamen si masika dali ka paalu may tanan ka alu si bange supplement si bange el takas lakin umega tsum nagyalo ke senria kat so message siya lausin that's not enough feeding for us kadin dage moral excellence sima tangon yakat tagenge ini na pa fact mo prigel do den vulwan na neka na for Kevin got sang like a Monday, Tuesday, Fallon too. Now a supplement nga mataka ba commentaries kita ko kadindila may nga ni kesa na 100% matlatong siya. Having said that, ano si with first siya mawikat nga founder ke Kasin Kol el pakat el isyong ya fishing singa siya mga pinaso min duplicate magtoto laman ay takyang masit ang atagayin with tawi ano pa yata lipong na sila ito pa ba behar finen Texas kung wala tao siya le walang nga kaganda siya wala Our, ko try or without further ado floor is yours. Taking the Kulo, me vlog sexy ba Paing the Kulo the do on assume let me see Liban taking Driscoll and do on assume viewers slash ngay anagos liangan le taking this alwin na alugatisan do on assume finan hilo lumala punto we got yang only do na taking just one gila kumakulin met singay. That's my little bro right there. Wow. Mr. Pauline, do want to assume kulang gasolog na kayo. But akulin ke na lasing may clash finan mawing na kayo Mr. Na nga mo tigin Driscoll tamang liban kulang malab ano kayo sa kalendar le en ashwell laman ako na control noise or wala tamaliban tigin Driscoll ashelo sing mo coin hindi na aro masige na sikla cleanse up si mga kadil siya siya kasi some ko yes na phone na in fact kasi European type kasi karangon may makat il akola fall na kayo in back siya naro nga ako lang singkat kat kan akfa sila ulutu may nalak sila ang ako si kada dikshin na line na mana yok si pesi pa mana yok si pesi pa alal fu ile labis lipan nila ako ilan chop from na tigin Driscoll gigasal tigin Driscoll in akkeye pen nagiplang context mo and context nga pa yok si pen context if you nga affirmative anang katsummongo na without context kumikan na mekte sum kaanga galmen facts nga ba context wengin ge may sham si mga reading to shock ta ilash ke background le kung mo katsummongo o mayin nga ito le tamil liban tigin just called dal biik wimos nara may time may ito context ilos umbi correct mo dahil sa may kalmin facts na pakatsummongo nag-hirap yung nag-gaston ka ito feedback at term yung CAP sapta safe was toduan ipsisuk sila may nanaksin ay pangat shock ta context pa mamasikik pesayang nag-hirap yung luwapite mes mo yung CAP fashion yung pa luwapite pang masuk tayo sa context
Na ora nga king ako mwet cleanse po kat egin mwet kuti yok sipe context ki pa bang is makita kan isla kalmeyen manyanak siya ngayon. Na ano kita ba liba lakem ki website flash. Pero lagi website flash. Kung sumbe na ke kumiliele talaga slash ngayon. Il aşke Roku channel. Il sibi aşke Apple TV. Maybe Amazon Fire TV. Kung fin teorik makun. Na kasi nagtadulog niya. May money na lalap pagkasing ko sa money subscription. Timana si lumisilipan. They can just kung katigin siya na. Amana si was viewers. Imo fushesh na siwas. Para kat sistema money ngayon mo sa akyok kita filan gasan ka. Na parang na sorry makun. Kung fin kita na kumisila faka tangon niya panglak tigin just ko lumislipan degin isena. Katali kan kita nakalimin na na kumirpagin faka. Mayin kat akola mga assume viewers in mo kasheng makadakfest yung in mo kung disam na yung phone na do mo kung mo ligat ke Facebook ligat ke YouTube ligat ke website flash dahil kung may ligat ke smart TV na do mo katingin just ko kulo ke bel si kumesa si kan Kahs lang ngayon foko na pelo na siwas bien mwete tumarvesi ala po asma nga akalemye yait cosmetic mga sikyak mwete luti yeng nga vision singa ta kanasyo avale in phone la bange katli ba ko norek mga lang si fakla yeng nga si maupe namda akilena ba sikla kisin kaksak las na sin met we as maurela makat we orek bakil mga kiurela ki pensing give credit where credit is due in makat luto atap tapi men competition siya bang tukeni musnya shoot ngene class apalang lenrek makin kat men kat akut na in kasao aku das Jerusalem sa siya makapon makatas kyan kadin kain atap tapi ramang panang ra ako na malap na siya ulong tabalang lang na nanyokong dignis ingin ang ali mo ako no pengan alepas mo rek well kinuman taking just ko kung Kulo malat almane ata magliban so revival si Texas na si Pelsil lock last jam na lebdalek in Kuala Luman nga farmers sila dahil ka siya kanigin kay farmers talaman pagayip siya ngay fast na kayo tatay at the sabi na akal na wata nakatakin na may context kung may akal na wata na may tangan nila siya na context na tigil just la jam niya pa amdek tough peak tough phone tough turkey Nani na fijakin wikto ko gal in ash gal. They at the para context nga. Le ipais ka ko te finong sila God. Take it just go. Tawag liban. Praise God. Ang liban nega bokle kumyaki. Kaya Entex is na kain pastors nga no. Commute tawag liban. Ay, sisaklo kad ngalong nag-faklo ko santo. Mugugan na lulap si pamarangan. Akkeye kumke. Ngalala fi mo. Me farming lala important ke Old Testament. Namising pe kadala inin nagatinale loin na ke men chemically butus me mongo mising pa usay pa katamas. Likin ako si Fana Yukui Kang being organic. Nangamo mana wo si pangan. Akkeye kum tamle. Na welan na tamle tigin tres kan fakla bay for si gato. Nitigin ay follow ko na tanga we kum del nakalen. Bari na bay. Ini salbi na met we mata ko yai ko met mata ko na ke
telecast lasr mga kandiya nilos. Paing kumtel. Yay ko asan langlat na jalasan. Nerlin tayo siya tuwa pa na siyum. Paksakin moul lasr kayo wa. Keko soki kulo manlap Kahs long man pe. Nga wala dalan fa kulo manlap. Kamay le cho kulo manlap Kahs long man pe. Paing ko what's na kayo mo. Na tik mugul siya wiyash nga ila ta paskete. Pasit ba flok lang okay lan. Paing ko tayo nga flok na nisil digin tres kal na fashion na met. Saklo. Lagi kabrede naman. Man moy le kadashik. Kulo manlap and kulo kikat kain mano. We have a very good message for you today. Tamaliban le kashakat kada kashaike. Tamla shille in and out. Taka kadin kain usut ma phone sina siwas misinge. Se pasal si fe sinake secondary school on epe the penake malutut sige lo Peter ngan in mo message sige phone la kad ustivo kilo malu napasi sa nga fakla okay ka dakfashi mange ke pelsinge mayen au sige ka saya pe eta nakadala na orala phone na malutut ne kulo malap sin met na kayo mga akola yung wipe faket ke lendutua kamamashan i-plus ke pekasin Kol at keliatan pe na siwas na kayo mamata ke pelsinge ke pelin yok shalosan pelin asor mange kat pangashi pe su pe marakat akfashi makatash ke naman sila ke vaksiloma wa marani lagan na dewi telekas missing is that intentional ma academic also Again, was not guarantee Nakalamila moul lasr lang mas kagos ka na katidala siya panglamita. Talgi yan nga. Panang po ka na tamaliban gibelsin Press ka tamaliban. Kulo manlap tigin. Kulo manlap tamal chirle ke artlom. Ngadala mo na nofta. Artlom malle. Akkeye. Na sifit be paing met na kay walash kusay ke belsin Nakos yok mataga wika ke live telecast marit lasr ko in fact force lap na ke week singan pa kalamimo God el chilala fuck force God el chilala fuck force arske genesis saptalong megor fosigan lene ke ton lakors na maliti ko force na ke Henry siagat set temisenge pa Ka topic na kesyan niya pa katil chile ke lang silal. Katil chile ke lang silal. Na oye sa si mamtak ke ye lu fashion. Elosten arit makin be me reach in arit makin yat ke Sunday school Talu siya reach na ke pel na nitawi finan ko try na pakate ukwem siya. Ka arit makin context ke Genesis longol makers for singal yan na ke tolngula course na kadaro tangal na ke si fesh lash na mishenge siya pa kat el chile ke lang silal kat set mishenge finan America and ko try kat tangal ke siyan in the tangal ya pe anu ni tawi lalo so reaching an taga ke Rome sapta kat sisaklo luo pita siye tolu na ke singaw luo pita siye first tolu na ke singaw ko si samla keyword maka tram kun ke Tuesday election chilena chule vingom dalieta na katel chilena fuck for shit pasifena la lap ke wichingan fingat lie na ke sifena ke Henry chinge kat el chule ke lang chilal na keyword chi mai na gatin loing na ke pa chilena catching this effect mo gosh tram doctrines maka kalim ke destination katel tatari la mai dai som na ye na artist destination luo kat kalim ke na ngai som ne kem taw gen Genesis fashion na ke so in akkeye channel context na katakani ke luo pi de sapta she fostolu na ke ya ka singaw ka din la
Chile silang God ngay long sinalal. Na kadale tingin siya na lala akate yoke fretia. La sila manalal. Elna long sinalan God kadina dinak falatsia. Na if you not enching at a ikop ke tamalyu wiyak ngay surely lash ke background elgan tago. I think interest kal belgan tago. The enchi mga ina mutawaek kat na fun na mutawaek ngay Lie background sila ke karton leave iden na mana ke wo elo sham from na shinkat ke me nganalos min kat ngan jipang ai wana ma sona ko foslong la ko chakal me kat ngan jipang ai ga din alu na shil ke ngan magena elo skof de fol elo sham elo snikin na la elo skof de fol farte sia ko stein che para ka tak ke mange ka pang wo le la shima katil akia tain na shelos panga ke riti ingena Evin God Genesis toli fosingel megor. Genesis toli fosingel megor sakale miange. Nga faro takum ematan chinge inarulena akkeye shui. Talik natal etalik natum efa alokaloki pelna gaywa. Kol Lal efa futunye sifum ekum efa ngalisye kapinien talik natal. Kada lien sana Shalik chibange me kadagan fa mo kapaspan na kisifela lapsing sulela ko suli solle makatelarang el na ki atari kispen siakosten ina konye masing ga defashment na ke sop sapta je fos on gos na gate gos kadin ndak na shalof to na ke me reach last nam singe somne ke me Saptalong me gorship makin context ke Genesis na som nage luopite sapta she fos tolu na ke singaw ngari ti sop sapta she na chicken long akkeye ma fakke kes fos on kors na ke kors kesun pel chima de gouverneur etaka na yematan LEUM GOD shetan el wi petaka na LEUM GOD el siak she komata yetaka na shetan el tabuk efa nga fofur na raraw ni na fela inge na katli akkeye suje ke Genesis toli fosingel megor katli masopel akkale meke mugugulal shetan na kata flokle na ke saptalongol megor katin ne context she ke shilosel chelan gat nga na ke fox sing katsum na ke saptalongol na ke moul ashur na ngaki sulalan no fon na inkalim na shishna akwa nga taga keshupen siakos lal edan menif na taga pena na shish kata kapashie enchine ke pite ma pitels mas na ke sapta liu fos shina ke os sapta pite liu sapta shi fos tonu na ke singaw kata lieta na Finsrak lan gata pamit na kaywa in moul. Finsrak lan gata pamit na kaywa in moul. Pangitisar lan gata. Eltakan moli kat na phone na kat kalam ke me akwa ma elusi ke wen nata. Eltakan misya moul ya wisen kenet moul so kong nakade som tana evin kat liye putata silan fox klukluong isyo shake up Tanail som narun kat siyak la efo ye singa ang toplal kat na sila pa as matan fellu si matan fel ngan hak flatchi pa u sin kenikin moul zo lashne pakat kalam ke takala shake pataka ke me Abraham Isaac shake up na pa ita ka penat takade ne ke New Testament katin kalam ke la arsin kenek so fan na election zo go bang predestination lagi moul mapat pang. Eka taga ke Rome sapta ye. Alla katayan na pa wo me katkan makin na ke contexting backup pe contexting metigat sum na ke luopite. Ta hakalem ye Rome sapta ye foson kos na ke singalal kos ma akalemila ka singalon kos akalemila God el Shilena Maeta ke Shipen Long Shilal Shivan. It's a spiritual warfare. Na para Peter Chimusi Nakaya met Christian met Lalfungi.
Luti sata sikya. Pala tasil chimus nga. Luti sata sikya. Pitel chimus. Inflokan mamait. Lalad fungin na kem akwak pailan God. Main katil na sila lamat na kay watari. Elke may tayo inflok na kaya akwak lan God. Ini ismon mapatpat. Predestination lan God ay kaya tisar lalapamat na kay wa in a ismon mapatpat siya. Kat nasul na namitligi. Me elorela in kasha fel. According to scripture. Men makit lang si kawo. To shrelik silan fox siya na kaya context na pa. Men er sin kenek sukufan na. Kenek in moul sukufan na. Ito karol siya. Abraham, Isaac, Jacob, King David, Solomon, Pharaoh, katlieta na. Pwede, pitata sila neseng ke foxing Eldal akkeye sunain. Eldal afut-futi nain. Isiyan neseng I think that some na neseng I think that some na ke nelu ke New Testament Mary. Even pa Elizabeth. Tamal Shirley. Elizabeth malamon kos putata, Mary el sumutata aral. Insyalos nga so kengan. When makin ngon. Predestination. Silela. Akwa kita yung kenek suko. Context nga kadang tanam men. Saan malalap si pangin siya ka di kayo. Putata silang ma-reaching nga Genesis langon mega akkeye shoot litluong. Me Genesis 3:15 akalan me. Akkeye shoot si parang nga. In fact, me, aking kenik moul suko fan. Paita ka ke line la leprem. Taka na akkeye ke meto si be akkeye me ke medlu. Lineage. Maita ka ke kenik nga. Nakatli ke kenik lu nga taka amen na taka na ke pite akkeye me ke mariching. Liti sa to lan inek suko siya nga. Eno kunden sumnigi. Aking kenik suko fan na. Fingat di Bible natin simna ke Kahs ko siya. Oral simu akkeye mo ito. Apakah dia sumna gang? Kata sumna gang. Lu pite sapta siya. Ingin na misengi. Fasha penain pala siya faro. Akkeye susingan takon. Na may pakum tayo na siya kat nila. Kata siya siyak na asken kenek suko siya. Nakatrigger sumlong mapite lakalang mike. Kata aklulan ke sapta siya. Fasha. Postolo na ge on gosh. Si feedback alweni si felas na besinga. God el chile ken lang silal. Si felalap God el chile la fuck force. Background na sa established story. Kada sum na ke me Peter Tramon. Na isam. El sumo sa la ta kluin me in karing diti sa to sikyak in Belgium. Diti sta pa na ta kamising. Mesa nyak si washe diti sta singe pala kalaming Jesus Christ mo gayon. Fuitaji mailan matanshe, fakon matanshe ke Genesis 3:15, that's proto-salvation foreshadowing Jesus Christ. Akwa kitari wan kenek siya. Akadash kamising Pide akkeye met lalfung weling inge ntak Genesis ntak inak fonye mattaga ke Genesis ke fostolu kolan God eshetay na shesh managa wasyakat inena tagadin moul falna ke malang silan God kolan God tagatay fingo met lalfung ishe ngon lan God akshirum kona ka wain kasha fellow takana shik pang machijel fatna sin matamalitlu. Therefore, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Teach them everything I've commanded you. And behold, I'm with you to the very end of age. Katliye saptal kuske Roma kalimye even got it we got 7-9 got. Kol long for singer kolan got art eshetari na share manakewa shakat inina takadin moul falna ke malang silan God, melang silan God. Pamon mapat. Desire God, inspire when me to seek and sift the laws. Shall laws, Romans chapter 12, we all have come short of the glory of God. El tagay mo God. Tigin it broike, tamil chile lakkeye, kat na phone na, kat met cleanse up in
karingen wala lan God. In fact, wala lan God. Ko lan God si tar na shish mana ko wa shagat inina takatin moul fal na ke malang silan God. Koin oinge ke spinita las ke el sepangon. God inepeis ke falet na la wala na lal. We kasil alle ke wala na lal falet na lal wala na lal el pangon God el na sildekat la tar. Kadin te lona ke sliti sa taangai. Kadin mata ke akoklan name Jesus Christ. Pa aska, pa moul. Inoi singe elesina shesh me sang yok e shaklena shel wolela ke ta ke shupen me sanginge kos fakain kandeliki lankoluk sha kanausla moul lan met fin fella e ko was inka we EPS ke moul matal shama lan got shifen matal long shi matal long keywords nge long shi ko matal long shi ko long shi matal long shi ko lan lem got tel shi ke non ka keywords nge te kan ta kana shesh if we went on lan got matal long she call on lem got take an experience can in a daily basis if in got te for lao ya ki shusta kan on man got when morning meta minche morning equal minche morning on apa moul tele sam Genesis 3:15 metiki el daleta tena itala dal coffre foli daleta dal coffre foli ngamalos minche Manalo sila ng sibamolya kat na fon na kinasmen si Agustin minsan lang nganalos aro mat nakiwain na ng sibay susta kang ngaman kat na evin ko mo arsh matal long siya kolan kat siyum o kung tinay susta ke ngaman kat namni pakan men shal siya katrela tagang sop sapta si fos on ko shit ko hakalamia lensing and lenman matlan katin taga shetan el wepen na taga akkeye shusing e fast na ni kena lemel sik me kada mai cause na ke makulu ma kad isu siyang na ke jupen siya kastan na Adam and Eve ta shakta in kenekin moul suga taga petar in eskatlaliki cause lash ke makulu en akkeye god akoye god akkapye god ke lalal fungi lash pa me reaching akala mene long me reaching ke supesing ko sin insiana ngi nakyo ke lalal fungi lobos ke ore mawo e akyo ke ore mawo lobos ke te ke god Paing suka action follow Jesus. Kata ko ara or makan matlan fungan ena ara malme korsnga len na kayo. Worship, pray, put faith, put hope, and we revere him. Ka challenging God. Len na kayo. That's spiritual aspects of life. Wangan kung di ka na ara malme korsnga ke molin equal mo. It needs to be separated. Separation chen kat liye na pae ke luti lal Jesus na chen Nicodemus. Isus te ke ngan God. Na kung maksuk ke orek malan ngan ini kong kon kap kap chesta sa ke malituinga. Pangai silela. Pangai me context mata kan support di channel sislongon me kors ke luti sa ta mapite lin el chimus lata sin akkeye meto. Ke supesing ko sin insianang in akyo ke lalal fungi lobos ke oret mawo akyo ke oret mawo lobos ke tek ke God akyo ke tek lobos ke sifena lem phobos self control fakon ngon si pange sam fako ya kala dial megos fosnong luo fakon ngon
Fako lan ngon pa lang ngan mong frang or mo aro pasyel si fena lemfe self control kaya kung matake ako lan ngon na pang mame matal lang si or makin kalan katin pen kong la kumain siya nang kon yok ya kali kilala fung lumpel na kayo na self control siya matlalal fung yo ifin ko matala masing kuluk na ken temple loman your body which is the temple of the Lord kumetala kumen kang mga ta kuluk ki temple lan God you have to self control to do so man me ngon lan God room you have to ability to push it away makuluk si bangayak kuluk ki temple lan God example may example mungoyem mem kumne bakat maskin machine tamlay buya kawan lagaw kas na nungon megor fane machine anyong kuf na more fruits ngati fucking mema tangasum na ke one day they turn away and curse you akuluk ki kong ka din moul ngon na self control siya pangay si beriti for singe akyo ki ta close ki si vena lame forwards sang matengin weng si vena lame fe na sang moul matal na ke mateng lowos dele lie for si bidel akalemenge ko passage singe na ke insang akyo ki si felas nam singe kadel sile ke lang silal kadel sile la fak force dana its keyword singe pa me election elite to moul mapatpat kadel na sile na for si mga lang si met John 3:16 el na lang si lohng elesi tashokta for whoever believe in him tila common grace for God's love to roll also specific to those who believe tila common grace also saving grace siyabang el predestination luo according to the doctrine of predestination election reprobate siya pa elite na ke lalaw furu siya academic fakyak longol siya fos alikos betak sa fila passage siya katsum na ke fosit kors academic ko was inakyo ke moul matalos ke ko was along siya sin siya akyo ke along siya sin siya ke lang siya na sin met na kayo Peter from na sin met lalal fungi el rakman na sin met lalal fungi mo lang siya met na kayo why simple fact kada lang siya following ifin ko mekin met Christian siya koko ke ngon lan God matal which is supposed to be kung for la the day kung pelsin na mong for la ulia receive Jesus Christ also further siya pat lame God God Holy Spirit now God Holy Spirit elin 12 ke temple lan God siya in our inner being we matlalad fung na kayo pange promise lan God Jesus in fact na sila Nicodemus siya truly I say again unless one is born again he cannot enter the kingdom of God kuminan siya basis to ngon lan God pero for laulia kayo usta ko ngon lan God pa siya na assume ko mapite la kalami kun mateng akyok kilalal finulom matalom ke mange Forsa kit kors nga si peridi eko wasin akyok ki moul matal low was ke kos along se sin sie ayok ki along se sin sie ke long se machine met na kayo long se sin sie na long se met na kayo pang masap si mayok meta kumin long se kaden met ke insyong ke nganum ganon kom ekon long se metalan long wana long se kom si fan that is the greatest commandment na may Christian na kayo na nashke. Na ifin kong liye, may for claim may lo siya Jesus Christ, ifin wan lang siya, kan may take ngon, papitelak, el sige na kalami ke mariching. Sin kung daligiliti sa tong. Elos for matal Christian, adal ka moul kung lang siya siya lesson na siya, ke moul lal. The long machine like a casco sang, a long system singer. Mayo, Gelata sing pa
Kahs in line or malan met luti sata. E oyen moul fok masikya keshben me luti lalosa. Me actuos ye elyange pa shukya na ka etek pa ye ke kad e ke lem Jesus Christ. Pang masing ako met Christina ina na mising. They fashion man the scripture. Mapayalan God pa usiya. What la kalamiga Ephesus up on and off, but la kalamiga Ephesus sapta on gosh armor of God. E usiya mapayalan God. Si was lan God. Paing lan God. La lalfungi may lang o gas moul. Pangay makadinin no. Kadinak yok God one of life as nya kalamina siya. In protect God liki me liti sa to. Boss na pa liti sa to ingin or boss na pa kung may liye na elo sham elo si moul kun lang siya. Mekan men lang siya nga. Mekan men lang siya nga. Kung may lang siya faka God if kung te lang siya tamal wiyon pa tam tal siya wiyas nga. Ya go el sa mas laki maang. Kung may lang siya God faka kung you cannot. Kung kiya pa kung si van. Na men lang siya nga. Nukewa in yok ligin kuos na if I yok supewos makin yokos kesupen etak lawos kelem last Jesus Christ. Katliye Genesis 3:15 katliye malal shedan ke soap sapta shefos on korshit kors katliye akkeye sulan fak shenge sila la fak foshe kenashben lang silal katliye context lan sapta lon me kors ke Genesis Meshinge sila oswel chipang predestination election katliye mapitel chumon nashin met lalal funging eh solla ko starry kona kay watchos met kum del patatyan na deluti sa tang why mentisar lala pa in protect ka kadini small mabat e wangan el yala kum mishing evin gatash ke wala na ma kalamia ina nakshuk shukikia ina akyoke ke or malangon in kai shikat na manas matte sampramin mo ngales mo ay ngasita kaye ko skewo Pangay, macam we could look at me fellow. Catalyse, long line, weep facket peke. Mamma nakulu, my kin, up, post them up, calima where Keshaben iketlan or malangon, Gatlie, Kak, my cat like a long chicago lying on moul can fashion yes, young machine, Alima, when up by my Yorkshire, Licky matching up a Yorkshire mate. I think the Gamtaka walk long got Malich Lekat Letari from the very beginning. Elna Silegatle from the beginning, from the very beginning, before creation, Kadelna Silegatle Kaishi, Ralan Kenekin moul Sugotari, Katike, me Pidadesilan, Old Testament get Saptalon, Megos get Genesis. El Chilera Jacob in Afonia Kleke, me, Jesus Christ, the Magomination Mon Mabatman. Now, akkeye kom metlal fungi, akkeye kom Kaishi metlaskosai, Forla, Aulia, Molgun. Menel lang siya kong el nasilek mo na namin tigi mana kayo shu kakshagin gat ke mana kayo ma ikekta na siya sinsi bakkaye kat kay siye ke moul lal fungi sam kat nta sano el som la faloko ela som ela faloko e finti pange o ye mama ke in lom siuma inakaye kom siya uloman nakamdel mo me Ba akkeye siwi siya katashkenge. It's either or. Wangan mindful wa. Even kom te silela Jesus Christ in moul fashke na momalan fella. That's just the bottom line. This is love. Sharing the love. Ngamatake met. Malalal fungin na pa. At kan malgan na. Elia na pakantin mga aske. Impel na gawa ke moul. E kaya ngata ka fungyan na ke mapailan ka ata. Wanain wangan le or ma wanan mo ngatila Elia ke na nga supot elosya manang kasao. Siya wangan ras watilwe amol mabatbat. Panga Finsrak lan God nga kaya kum si kasi kulo malap ka atluwosan
Paing met na gawa mataga long bag telecast tash ke pelchinge. The interest kan nga falot na room and kaksa kan wikom fat na met ke kaksa klas machine card we met las ko sayang. E pange akate foto na e flok kun de nak yok ke kum tamal chele. Tamal chele sipa good to see you. Namanas. Akfashe akyok ke. Lumalap tamal share lipan metigi pada kan balance tamal share leo. Man we as ngayon fak lumalap ke akatay na fanen lom makom samtagin gain orala count jige tada sila repakangan naki amain jin maston tamal luongan faksingan kapsang naki genesis toli fasingalon gosh na ito lang naki amain silan amain jingan naki neluo kung saan naman Mary Elizabeth oye pe ko musini ki Kol man naki in kapsang naki katfin mot ka naki takasil ki problem ka bidangan dana katfin ita ki kap class ki attack class ki kastan ka dana pakum problem ka ne usi naki fakun lanuan oye pela ini na nas kap class ki kat pasang na singat ni magina fak kulomalap ki mga lipsila pe ki alas na mga iski tutilomal apa na nga lang si fakulo ke we might maurela kasi na sumwe uksila tamla sila lash metigi nguryak lom sila eleta ka nguryak pengasta ki pedsinge ang sila get to see you come back ela nga nakakinasim mute check mic check Alright. there you go. Okay, kal tamal liban, gulo nga kal bin na phone ng mga vakpieng am del dalong ah. Tamal liban lumalap ke akde na nakitigin sa akal ne fan in kum akal. Ngati kal bin mo fa ka. Masing ke first na class na ke inwe ang nakipan application at pa. Kung silo na si facing ka makat el sule ke me ke long se lal. Kung nakakita na phone na si Pese Mara, katashke, may fela ashke makatashke. Kat malan fela, fellows na sis, kiten changa. Na kite kapashke kat fakana ke, kiten ashke long sisilan kat. May gigam da long akvelo mo, fin ba nga kain may tsima. May ba nga ashke, sipe lang ashke, alas nga may ito. Asing nga nga kasngak. Insa nga may na kaya long na lutisilom nga nangayangan. Ifin pa yung makumfangan sa mga nga siya nga alam mong mapayip, kasagat pa yip. Na nga kaya siya nga asin nga, may nga kayo na ra. Ngayon mo kayo patat na ke sulela silang kat, kaya long silal. Long si asin siya ngay, pwede na, nga kumi, or forget kita naske long silang kat. Ite kat sikyak, na akyo kita close, insifer lem forward, pada maliban siya gune. Sang mataing inwayang sifer na lem fe. Kung finkuf na, sifer lem form, halupin nas matay. La lilig processing and kumino kun hakfashe masing